Tahto bacho assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is plastic sabak paran su kariu as mukammal to pat pache is brunt kare as mashk maz kare as filhal z sawal to us pako brunt kun to karo triyum sawal shu plastic cheezen hind shu faide ti to noksan ti yani im as plastic cheez istemal karan ch iman hind as faide ti to magar su ch noksan ti वन यस लिखित फायदे अकिम तिम खुश यवन आसान यानी लिफाफ पॉलिथीन लिफाफ यम क्या खुश यवन यम अस खुश गसान दोयम तिम स्रुग आसान बे क्या कीमत तूत ज्यादा आसान कह मतलब मिसाल अगर कपरू लिफाफ अनो मिसाल अगर हथ लिफाफ अनो पॉलिथीन तो अगर तमें हथ लिफाफ कपरिक अनो अत ग रेटस मज फर्क यानी हम आसान पेन तुम कपरुक लिफाफ द्रुग तो यम पेवान सस्त तो वन नुकसान अम लिखमित ये तिम ओलूदगी फहलावान तो यम पॉलिथीन लिफाफ इस्तेमाल करान यम क्या करान यम ओलूदगी पैदा करान ओलूदगी फहलावान तो तुम वो वनकस सुपाशे तुम वुचान तिकाज प्रथ तरफ पॉलिथीन लिफाफ नजर गसान दोयम तिम मेच मज होचान तो फसलस वोपदन दिवान तो दपान ये मेच मज गसान यम होचान कह तो अगर वन अत जमीनस फसल वोपदावान यम सात अत मज लिफाफ चर गसान अत वोपद पे फसल कह प्लास्टिक चीजन हंद बी त्रे फायदे तो नुकसान लिखियो दपान वन लिखियो सा तुह पान प्लास्टिक चीजन हंद त्रे फायदे तो त्रे नुकसान तो अमुक जवाब इत पे प्लास्टिक चीजन हंद त्रे फायदे अकिम यम लोत वय आसान यानी ये तुम वो प्लास्टिक लिफाफ यह क्या बिल्कुल लोत यह हवा हूँ अगर फोख तो दिमो यह गि वुडित तो लोत वय गो यानी यथ ज्यादा वजन आसि कह दोयम यम पायदार आसान तो बी वो तुम दर तुम असल आसान त्रेयम यम साफ थावन आसान तो दपान यम पॉलिथीन लिफाफ यम साफ थावन सहल तिकाज अगर इन थोड़ा कह लार वार ति मिसाल अत मज कुन सात माज अनान या बी कह सब्जी बेतरी अनान यम हेको छलित बी हेको इस्तेमाल करित यानी यह साफ थावन ति सहल तो अम पत प्लास्टिक चीजन हंद त्रे नुकसान क्या हंद बे यम जमीनस बेबू बनावन क्या गो यानी बंजर बनावान यथ पत फसल वसल वोपदान कहें दोयम यम कोलन तो नालन मज जमा गसित आबस ठुर करान तो दपान ये कोलन तो नालन मज गसान यम आब रुकावान तो पत नतीज नेरान कि तत मह तो मछ पैदा गसान त्रेयम यम दजन विज तुथ दह पैदा करान यह जू जचन हंद खतर सठा मुजिर तो दपान ये सात वो दजन तेल तुथ दुह अत नेरान कि जू जचन हंद खतर मुजिर यानी यम सत नुकसान वातान अम पत चूरिम मिसाल वुचित बरियो खाली जाय तो यह जनाब मोहतरम टेबल दिथ अत त्रे हिस्से टेबलस अलिफ बे तो जीम तो अकन अलिफस मज अड़हन बेस मज अमुक थोड़ा सा तो जीमस मज बाकी हिस्सन हेको मन अलग अलग अम आय जुमल बनयित प्लास्टिक परेशानी पैदा करान तिकाज यह जमीनस मज होचान यानी यह कर प्लास्टिक परेशानी पैदा करान क्या अगर यह जमीनस मज गसित होचे तेल परेशानी कह मगर यह होचान कह यह माल मौजूद रोजान तो यह परेशानी पैदा करान पॉलिथीन लिफाफ गसन इस्तेमाल करें तिकाज यम ओलूदगी फहलावान यानी अस पजन पॉलिथीन लिफाफ इस्तेमाल करें क्या पजन न तिकाज यम ओलूदगी फहलावान पोल्यूशन करान पैदा चीज गसन कागज लिफाफन मज अन तिकाज यम ओलूदगी फहलावान तो वन अस पजन चीज कमन मज अन कागज कन लिफाफन मज तिकाज अति यम ओलूदगी फहलावान कह तिकाज यम सात यम तो इस्तेमाल कर त्रयित सुनोक यम ज्यादा काल नेरान कह यम होचान तो जमीन सत रलान पॉलिथीन लिफाफ चारवायन बापत मौत तिकाज यम तिमन शिकमस मज वतित श्रपान तो दपान अगर वन पॉलिथीन लिफाफ वो यम चारवायन हंद खतर मौतुक सबब बनान तिकाज यम तिमन शिकमस मज गसित क्या गसान यम श्रपान कह कुदरती वसीलन गछि रच करें तिकाज यम अगर मोकलन दोबारा पाथन नामुमकिन तो दपान कुदरती वसीलन क्या करें रच करें अल्लाह ताला शस्तुर दुत बाकी चीज दिन तमन पज रच करें तिकाज अगर यम मकलन दोबारा हेकन बे दस्याब गसित कह लूक बेमार गसान तिकाज
یِم لِفاف چھِ آب رُکاوان ییٚتہِ مَچھِ تہٕ مٔہۍ پٲدٕ گژھان چھِ یِم بٮ۪مارِ چھِ پھٔہلاوان تہٕ اکثر چھِ لُکھ بٮ۪مار گژھان کیٛازِ یِم لِفاف چھِ پالِتھیٖن لِفافہٕ یِم چھِ گژھان آبَس منٛز تہٕ آبَس ٹھوٚر کَران تَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان پَتہٕ چھِ جِناب محترم اَتہِ مَچھِ تہٕ مٔہۍ وۄتھان ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ جِناب محترم بٮ۪مارِ پھٔہلان چھِ تہٕ جِناب محترم بٮ۪مارِ ییٚلہِ پھٔہلیٚیہِ تہٕ لُکھ چھِ پَتہٕ وارٕ وارٕ یہِ چھُ لُکھ چھِ بٮ۪مار گژھان تہٕ جِناب محترم پَتہٕ چھِ پریشٲنی لوٗکَن اَنٛدر پٲدٕ گژھان تہٕ فِلحال اوس یوٚتانۍ اَسہِ یہِ سوال نمبر 4 یہِ تہِ گوٚو مُکمل تہٕ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن کَرو أسۍ بیٚکِس یُس ویٖڈیو آسہِ تَتھ منٛز آسان 5م سوال آسہِ تہٕ توٚتانۍ دِیِو اِجازت خۄدا حافِظ